Amapholisa koBulawayo abophe uZenzo Benoni Moyo oleminyaka engu-36 ohlala eminyela ngokutshontsha ama-solar panels ayificamunwemunwe acosta i-United States dollars 14,000. Ama-batteries la atshontshe eFumugwe Clinic leStenmore Clinic lapho ede-se-instalwe esebenza esiza uZulu. Amapholisa kalunywe udlebe izakhamuzi zakoBulawayo okwenze ukuthi bayebopha usibotshwa lo wa-recover ama-batteries lawo. Indaba lezi ahamba yesentshenzelo eGwanda, kodwa ngithanda ukuthatha lesi sikhathi nginike i-warning kubantu ukuthi uBulawayo asiyo ndawo yokufikela izinto zokutshontsha. Njalo abantu bakoBulawayo bacetshiswa ukuthi bengathengi izinto esithi ngezemkotweni ezingela ama-licenses. Lingabona umuntu ethengisa izinto ezinjalo, phangisani lazisa amapholisa ukwenzela ukuthi ngoba lingatholakala lile mpahla ezinjalo ezitshontshiweyo lani lilapho ukubotshwa esithi receiving stolen property, knowing it to be stolen. How knowing? Ngoba sesilitshelile ukuthi izinto ezingala receipt izinto ezitshontshiweyo.